Kuringana na Amos Ndwiga uria ni murio wa Mutigairi, oigite ithe uria wari munini wa Cibũ hamwe na atongoria angi a wathani wa matura matindite mihango-ini ya kwiguithania cira wa mugunda wa mundu mariganitie kuria macokire kugeithania na kuhurwo bica ari ta kionereria ati ni marekitie kwiguithania. Baba yetu alipatikana na kifo chake, na tulikuwa na kakesi kidogo kashamba hapa tu karibu na mboma yetu. Kulikuwa na kamzozo kidogo tu, tukakesi na chief, DO, assistant chief na wazee wa area, na tukamaliza hiyo mzozo tu, na ilikuwa mambo na maji kupita, na mzee akamuongelesha akakubali maji ipite, na tukatoka tu akasalimiana, tukawapiga picha, tukafikiria kila kitu imeisha. Ndwiga ongerire ati ni macokire kwarania na ithe hwaini ucio kambeini ya kiri, no agicoka kwaga kuinoka kuria mambikire mihango ya kumwetha, na magicoka kuona mwiri wake rũĩ-inĩ magikuira oragirwo kundu kungi, na mwiri wake ugutiganio rũĩ-inĩ rũrũ. Amukorire Manjiri tariki 19 mweri wa Gathatu 2021 kindu thaa 5. Lakini baadaye sasa media ilikuwa wa mwisho kuongea na yeye jioni kitu 6, tulipatikana na alinipata pale Kiria, kaniita tukaongea naye kidogo, na mimi nikaishia nyumbani. Family no yugite matiganire na uthuthuria uria wonanitie ati Mutigairi akuite kumana na kugwa rũĩ-inĩ rũrũ, amumire wake wari na ndihangio njũru cia uthio, riu makiuria thirikari kuingirira niguo mone kihoto kia ithe wao. Tuliona ni vizuri afanywe postmortem, na results zikatoka, ikakuwa ati alikufa juu ya maji. Lakini mimi kulingana na mimi, mtu akikunywa maji tumbo inakuanga imefura, tumbo yake ilikuanga flat. Na kuna siku fulani nilienda kwa DCI Chicago kufuatilia mahali wamefikisha. Nilipata madam mgeni, kujaribu kuongea na yeye, ikakuwa ni kama hata ajui hiyo story. Alikuwa mgeni, mbeleni kulikuwa na mzee mwingine aka-retire, kukakuja madam mwingine kumuuliza, ikakuwa hata ajui kesi kama hiyo. Akaita mwenzake, akakuja akamweleza, lakini waliongea vibaya, mimi mpaka hata nikashuku. Omwegite maturaga na guoya wa gutharikirwo ta uria ithe otharikirwo, riu makiuria thirikari gutigirira ni mona kihoto, amu Mutigairi ari munini wa Cibũ wekuranire hari wira wake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Kĩnuthia kĩa Mbũthĩ wa Njoroge.